tari tari kawale lango alunyo dape doija pambali baju la tuan pipi tu mana lane ama oh indah ado la tuan indah ado bacir tu pada. Bawa dia baju ah. Iqbal cabi-cabi ya. Oh. Kalau cabi lo hana ibu dah. Bilo no apa kapo terima gaji. Tapi yang paling terima gaji lah. Di mana terima gaji? Sudah ke Jobang P6 gua. Bang P6 tu polo kau lah. Masuk pagi ke Jam 6. Oh Allah. Di bulan mungko kau sudah nemo Bilo ka bulan mungko ka bulan ku mana ada mungko pak? Aduh mah 2 bulan. Bulan. Oh ya teh. Tunggu jatuh bulan lu. Ada tu bulan mah enggak bisa. Ya hari baru jatuh bulan Pas siapin sama tu minta ke sama tu peti mah. Dompet amalnya nado tu bapiti nado aja le apa tu dah mana ni mau gaji. Minggu bisu lo jangan hantar bulan bisu lo mah jale di amal nak. Tunggu saja ya nak, sabar lah ya nak. Bisu balik baju banyak-banyak untuk yang adik, untuk abang. Ama biarlah indah apa. Kami besok siang kejo Jabang mah besok balik besok. Ne mana kai baju ko lang sabi-sabi. Ne balai tu ama balayi mah tu ama manangi dek kai ibu nah Aku ni kata aku buaya lu nado tu Kau kena balik lu Sabar ya dek. Kau kali balik-balian. Kabar-kabar teh. Rabak kau CPT. Lain mah. Bilo kan CPT Tadi dapat PT satu. Patang dapat 50 Ada goriang. Patang celai dapat 2.000. 2.000 mana? Ni dapat goriang dua tu nak kanyangnya pada. Lagu lu kau sudah lagu kau cari bang. Layang betuan dia te batu la ilala sabang marao la marao masuk padi la tuan de masuk padi bulan di mungkong de naik balila baju la tuan mungkin apalan de anak tarimo gaji lau tuan tarimo gaji balik baju banyak-banyak. Iya jangan lu. Kabar bangku kabar bini ya. Indah abang bini lah pokok ada di balik baju banyak-banyak. Abang kau bini cari kita seorang nak pecah emak lo dong. Abang lu kau bini dia punya taman kuliah lu. Kini abang kelas 2 SD, lama tu. Ini ketek lu lah. Ketek baru. Ketek 8 dia pacar. Itu pak kawan-kawan, mana salah sangka lo lain. Ija pandai lah mau tama. Ija lucu ada Ija bawa pacar kapo. Iya bang, iya bawa pacar. Ari mana jauh bang. Bawa pacar. Pasti lah hilang peti ama dulu so dompet kadang mana itu. Kita bawa ke mana? Anak kapuk kadang kapuk tu. Ayo itu wajah.
Oh, berarti kamu meninjau tu mah. Tidak pacar abangku dek Nio. Ah. Tu dek banyak piti. Oh, ya dia lah cai peti lagu lu. Tadi betul lu. Lagu lu kandang lu. Ala barangke, oh kailalang lautuan, arinan sadang layo sadang, oh jam 3. Arinan sadang layo sadang, oh jam 3. Pandai lah anak yo naik, oh kabatenggang. Pakai lada olu lautuan, oh baju lamo landena oh la baju lamo. Tuan gunung dipandang, ondewala layan, ondewala layan. Usah ditabui lah sabui, oh sabui luop. Paris dua baju, onde diwalian, onde diwalian. Besok baju balik. Itu kan di Bali. Ayah. Baju ah. Kalau mamaku bilu kan di Bali nak ikut ke ikut di Ya Bali. biarlah, tapi ada minta baju dulu. Amma biarlah ikut sekerudung mal. Tapi ni minta balik sewa lo je. Sewa aku dah seminggu dulu aku pakai nanti ganti doang. Oh, ganti lo. Baru dah berganti, nak ada pengganti ya. Nah, ada tapi piti nak ada orang. Saya di Bali dulu ke baju sewa dulu ke baju. Itulah. Panjang dan nak berdua. Dia lo. Kalau dibanding kedua tapi corona kini gaji nak menerima baca roy lain. Adik saya balik baju ya. Biar bang kemudian. Tadi saya bilang rapi-rapi kembali Subang je. Berapa dusi ya? Untuk Subang deh apa? Tapi cewek emang minta Subang je bising kamar tadi. Banyak banget. Ija dah ke Subang dah. Enggak aja nak ke Subang. Oh, berarti Ija laki-laki abang apa dusinya ke Subang? Soalnya bang ke Bencong. Oh, bencong bang. Ayonya lah bencong. Ya matangka aja lah nak. Lari yang ni mak. Kalau lain adik katanjang sabala tuan jatuh kailia la kailia bungo lado lande ama onde bungo lado asalain tuan samo sabalane lamo yo lambe layo lambe kadape yu la tuan kadape yu lamo yo lambe kadape yu
lamari lande ama mangapo yu lande nae bajalan juo Tuhan bajalan juo layale apa nae indah mencari manga baju baru olah diminta juo olah diminta juo